jazik od Misirkov bara. Priljepsko-bitovsko to narečije za literaturen jazik, kao jednako daleko i od srpski i bugarski jazik i centralnovo Makedonija. Fonetični pravopis su upotrebeni tevotaja knjiga pismeni znakovi i su mali odstupki etimologijata i rečničniот materijal da je sobranje od site makedonski narečija. Tog monaka, kako što imam i Denestovo Makedonija. U dekembri 1903. godina, zajedno sa makedonskата teatralna trupa na Černobrinski, Misirkov otide u Belgrad i na Velikата škola održa aktualno predavanje za makedonsko prašanje vo svetinata na srpsko-bugarskite odnosi. Ostro napadnat od pečatot se vrati vo Sofiju za da je primi veke pečatenata knjiga. No i ovde, ne samo moralno, tuku i fizički napadnat, moraše da si je spasova glavata sa novo bekstvo vo Rusija. Knjigata za makedonskite raboti beše sobirana i gorena vo Sofija, no mislata sve poveke se razgoruvaše. Na početok od 1904. godina Krsto Misirkov beše naznačen za gimnazijalen profesor vo dalečni od Berdjansk vo Južna Rusija. Iako razdeljeno od drugarstvo, to gi napravi podgotovkite za izdavanje naučno-literaturno spisanje Vardar vo Odesa, što ima naučen i teoretski plan da je afirmira makedonskota nacionalna posebnost. Beše premesten vo Odesa, no poradi pritisok od balkanskite monarhiji mu beše dadena 3 pati pomala plata od vetenata. Videjki molbiti i žalbite ne pomogna, prvoto naučno-literaturno i političko spisanje na sovremen makedonski literaturen jazik i pravopis po prvio broj prestana da izregula. Reći si cijeli od prv broj na Vardar je isponeto prilozi samo na Misirkov. Pokraj fundamentalni predgovor, Vardar go donesi prvi od prevod na pesnata Patnik od Preradović, prvi od del od nezavršenata studija izniknuvajnjeto i razbor na bugarskata i srpskata teoriji za narodnosta na Makedoncite, potom etnografski pregled spisak sela od Južna Makedonija, dolgi od zapis nečkata narodna pesna Ban od Kraljut, 2 pesne zapišene od Filip Nikolov i hronikata Sovremen život so prilozite Makedonija